lagi makanan aku, Pak. Oh iya, Cong. Hati-hati, Cong. Thank you, Pak. Cong, cukup, Cong. Wak matahari lah melok lagi kita dungut tok lagi. Kita aling rapa. Awak lemah kat alakong. Iwan kok ala ko apa, Pak? Congkot ya kelambak kita lulus dari bambu sa sekolah. Inya hari lah aku, Cong. Mun kaki belai reng tua pakai nak alapan, Cong. Buat apa, Pak? Engkau pas selalu salah mau ngake pasti dibanding-banding. Ke bentang ale. Nyambin mun tereng tua ojo dibanding-banding ke, Pak. Bo apa kaki, Cong? Pas cak Jowo. Lakon karo ken tedung. Tamak kaki, Cong. Keluar engkau, Pak. Tandi laku pengen pak keluar tok bensin naik 2.000. Keluar kenong ke 2.000. Sudah tak keluar engkau. Apa? Dan dari di bejari baru mulai kacang tu. Dari di mana kaki, Cong? Astagfirullah, bagaimana aku mabuk dok. Nang Pak, urus-urusan lakon anak muda. Engkau pas salah tok kaki. Tedung salah, keluar salah, mabuk ya salah tok. Pasti dia mesti bener engkau. Di paling hampir dok pengen kaki, Cong. Neng rap, bang. Torok dari diri sekali. Ya, tak bisa. Lara, aji ku tak wakang rak. Nang kakek. Kakek yang karo sandi laku gajin sebisa karo beli bensin. Ya, anu kok. Nya kita ngale. Nang urus-urusan kok. Yalah, Cong. Dah masuk lah kita, Cong. Kalian bilang pindah. Tikar Pak, deki Ar-Rahman mana bilapar kasa Pleman hibi. Iya, Cong. Kalau kau memikir kakak ni, Cong. Cetak macam ten alinteng alier orjet lagi, Cong. Aduh. Pada pak kanak-kanak di apa je, Cong. Kanak ning belai. Orang terima itu loh. Kakak aku lek melepas tanya ke. Dre, beda ke Dre? Apa teh? Tang kakak mari bila jam kira jam. Ya mon kakak aja insyaallah du malam mare. Oh, iya ya kan tanya aja. Kau kalau orang ngelupain kau tak tanya. Ya kan nak rakyat lu tojuk. Ibadah lah. Jadi rokok dulu, Kak. Oh, iya. Assalamualaikum. Oh iya gila. Ada berapa ini aja? Macam merah-merah. Tangan anak sekolahan juga, tak ning belai. Anu, roh mak. Iya.
Tak minggu lero. Pas ngucas tok, araban melulu. Lain ben sedet ngudetan juga. Di rumah semua ada. Kira kena masuk ngudetan juga pelak, ikut laku juga jegeng. Semangka lako. Maksud tuan pakai teh dungot tok, untuk ke matahari umber. Kalian kau ngucap pelak kak, ketengah anak sedet ngudetan jiang. Kalau laku kantor seru kak. Oh, ya, tapi sebagai orang tua aku kuning dia lah. Setahun kau lamba minta kalero, setuaan juga kakek ya Pak Ambu sekitar lulus ya. Iya. Tak iya, pasti dia kakek mampu sekolah semudan, sal sukses pasti banding-banding. Ki, anak kakek. Tak boleh lah, tak boleh dia orang tua aja. Men boleh sebagai orang tua aja mungkin aku tuh mayu cek sampai beda tongkat cek beda itu. Nangin berbada. Andi lakoh. Tak andi lakoh aja nangin berbada. Tak boleh dia kakek menganang kakek. Ya muntong kalau Rahman sudah dijika engkau wajar lah. Soalnya di kakek kan ampo edi mending lagi. Men boleh nak kan tak kira pernah rumah. Men boleh selalu salah. Di mata kakek Rahman juga. Sedangkan Rahman juga kan sangka sebenarnya dina dididik banglo dididik salah. Sedangkan musim kemudian bi kakek alam margane sandi lako. Inja gak kau kunjungan mesel kakek kau sebagai orang tua wa kayak pada nisar mayu si ambo dak di kenapa. Illa kalau nunggu ki mulai kalau kok ki ngare wa kita oleh kok orang. Iya. Selangkong ya kak, saya boleh ya kak. Ya saya nggak sih ada iya boleh apa tuh ya. Iya. Ya insyaallah teh kakana du malam le deting. Oh, iya jong. Jalan kau mulai lu jong ya. Ya. Terima kasih.